So guys, welcome back to our new fitness vlog. आज हामी गर्न गइरहेको छौँ Somac day freaking 8. Wanna be match चम्बक चल्लो यस्तो छ बिना के ढिलो गरिकन लेट्स गेट स्टार्टेड. So guys, आज हामी के गर्ने हामी जंगल एक्सप्लोर गर्न लाग्यो ल लेट्स गो. सिधा गयो नि हुन्छ. स्लाइड बियर गिल्स Man versus wild. नेपाली बियर गिल गोब्रो यहाँ जानु क्यामेराम्यान लास्टमा आउँछ. ओए गाइस आज हामी वर्कआउट हामी भनेको छौँ होइन, तर हामी आज हिँड्दा मेरो खुट्टा मेरो प्याक स्याक सुरा सिबाई सिक्यो भइसक्यो त्यही भएर हामी सिधै जान्छौँ खुला मान्ने ठाउँमा. स्टार्ट गरिसक्यो. ओए गोजी कि ब्ल्याक होल हो गोजी In my dreams, I do anything I want to. My emotions are naked, they're taking me out of my mind. Right now, I'm shameless, screaming at my lungs out for ya. Not afraid to face it. I need someone to show me you're shameless. Right now, on my neck, why don't you? And I won't erase it. I need someone to. So there, now it's real. I let you have it, you understand. I guess that you never come down here. And I told them it's waste of mine. Oh, so many mornings I woke up confused. So guys, that's it for today's video. के बोले भाइ? So guys, that's it for today's video. भेटौँ न हजुरलाई नेक्स्ट भिडियोमा. त्यति बेलाको लागि बाई बाई.